Miarabatsika yaby raha lainareo fanampiarapirsia avao toy filohan'ny mouvement révolutionnaire fédéraliste de Madagascar. Mipolo manao vidéo amitsika zao androany satria fotoany zao ilirantsika lalidaly kokoa amle tolona mikasiky ny fametraha ny état fédéral à Madagascar zay natombokintsika enim-bola lasa zay. Tsy nisy nareo mpitondra mafia, mpampijaly sy mpanjanaky vakoaky. Nareo mpanao politique goaikantitsy zay mivola ty vatandrozy ho mpanohitsy. Na zahay aza, na tsika, zay hihevitsy hoe hahazo vaha manahaka an'izao hitatsika zao le resaky fédéralisme zay natombokintsika tam janvier 2025. Androany, de teko hazava amitsika soa ny fisehondraha amy sehitsy politiky eto Madagascar. Noho ny fitomboanisatsika fédéraliste isanandro, de mihasembotsy le fitondra mafia, mpampijaly, mpanjanaky, mpivarotsy tanindrazana amin'ny alalan'ny ireo mpanao politique longotsika baka ifotony zay bokany fisolelaha, fitiavantena noho ny fanambanimbania ny mpiarabelo aminy. Tsy vitan'izay, fa noho ny fitomboanisatsika fédéraliste isanandro de mihendandra ary tsy manan-kery sasy le mpanao politique goaikantitsy zay tsy mitsahatsy mamitaka antsika isanandro amin'ny fanaova kisary manohitsy an'irety mpitondra mafia reto. Ny raha tokony ho haintsika ary tsy halinitsika mikasika an'irety mpanohitsy fosiky reto de misy raha hitovizandrozy amin'ny fitondra mafia misy ankehitriny. Anisan'izay ny tsy fanekeandrozy hanome fahaleovantena na autonomie an'ireo faritsy na faritany tamy fotoany nitondrandrozy ary nananandrozy fahefafeny hanaovandraha zay. Ny fototsy na base voalohany nametrahandrozy ny fitondrandrozy de ny famehezan'ireo fahefa iabiaby amin'ny fanjakana fuibe na centralisation à outrance du pouvoir. Hanika sarotsy amindrozy ny hanohitsy ny olo mitovy firehankevitsy sy mampiasa système iombonandrozy. Iaratsika mahay fa le état fédéral zay ialiatsika nanomboky tam janvier 2025 de mifanohitsy tanteraka amin'io système teandrozy. Justement, système ro resaha etoa. Le système no fahavalontsika fa tsy olombelo. Le système zay toerintsika de le centralisation à outrance des pouvoirs zay manome sehatsy sy manome fahefa an'ny olo tsy tia tanindraza, tsy tia ny gasy mitovy aminy baka amy faritsy ary aminatin'ny fo feno fitiavantena no fanambanimbania. Ireo fahavalontsika zay mampiasa ny système toerintsika io de fahavalo matanjaky ary tena mananenjiky mafia. Tsy misy afa-tsy jala ny mandidy ny décision zay rambesindrozy na ho fijalia na ho faty ho ny vahoaky malagasy ny vokatrin'izay. Zay mahavy anay mampitandrantsika indrindrandrindra tsika mbo mipetraky a Madagascar. Satria reto olo reto tsy hisalasala hampigadra, tsy hisalasala hamono antsika mba hiarovandrozany le système de centralisation de pouvoir, tsy hateliny le système fédéralisme zay aliatsika, système zay manome fahefa tanteraka antsika vahoaky. Fa maro am'ireo olo mangatsika taloha ro nimaty. Tsy nimaty narety, tsy nimaty fahantera, fa nimaty nivonoa. Satria nanino? Satria nahasaky nitsanga, tsy nanengy handohaliky hitolona ho fanomeza fahefa feno ny vahoaky na ny fokon'olo. Ataoko fa tiavintsika ary tsy tokony ho halintsika ny daty ny 31 mars 1992 zay daty mampalahelo nefa manatantara amin'ny tantaran'ny fédéralisme eto Madagascar, satria ny diabe teo amin'ny CMS Sonerana tamin'io daty io zay natao hanaterany constitution fédérale ro nitifira ary nahafatesany tompoko lahilahy Gaston sy nahavoatifitsy antomboky any dadabe tompoko lahy Monja John zay fanampiseho fitiavatandraza tamin'ny révolte ny 29 mars 1947 mbo mois de mars avao koa. Justement, révolte, révolution zay no atsehitsika amin'ny fotoa lalovitsika henan'izao sy amin'ny fotoan-tsarotsy lalovin'ny firenentsika henan'izao. Révolution natao hamoteha an'le centralisme ary hametraha amin'ny fototsy matanjaky an'le fédéralisme. Mazava hoazy fa tsy tanjotsika ny fatifaty fahatany na ho gadragaja amin'ny tsy anantony eo ampanatanteraha ny tsao révolution atsehitsika zao. Aminay miaramila ny fandresea farany tonga lafatsy de ny fandresea azo baka amin'ny aly
tsy nipoahambasy tsy latsahandio ary tsy nisy fahafatesa fe mazava ho azy koa fa laha ohatsy ka tsy misy safidy hafa ankoatsin'izay de tsy maintsy ivonona tsy maintsy enkeny ary tsy maintsy atsehy zay raha zay indrindraindrindra laha ohatsy ka haitsika fa le fahavalo alohatsika eo de tsy salasala na segonja raika avao na segonja monja ny hitifitsy sy hamono le fédéralisme alohany maha système azy zany hoe système politique système de gouvernance de idéologie amizay maha idéologie azy zay antsaitsika toa sy ampotsika toa no tokony hisy azy voalohany reo toera roe reo no toera tsy haigadra sarotry vonoa ary tsy mety feozy ka am tolona ataotsika toy de apetraho mafana soa anatin'ny toera roe reo alohan'ny le fédéralisme tsika zay alohany irotsahatsika arabata anatin'le combat ny fametrahatsika n'le fédéralisme antsaitsika de afahatsika mafantatry mazava soa fa tsika vahoaky maro anisa ro tompony fahefa fa tsy reto mpitondra vitsy anisa sady mpangalatsy fahefa zay afahatsika manapaky sy mandidy ny raha heverintsika mifanaraky sy mifanojo amin'ny tombotsoa zay katsahitsika fahefa zay afahatsika mifily sy miroso amin'ny karazana fanjosoa zay mifamaly soa amin'ny raha ilantsika na manokana na iombona ny fametrahatsika n'le fédéralisme ampotsika de afahatsika mandresy lahatsy antsika hoe tsy misy ila raty na côté négatif ka mila ialatsiny na angataha famelan-keloky ny finiavatsika hikatsaky ny tombotsoa ho an'ny taranaky mandimby sy ny fanomeza voninahitsy ireo olo mangatsika zay nitolona ho an'io fédéralisme io koa ary maty laha io fédéralisme io tafapetraka ampotsika de hazava soa amitsika tsy misy ahiahy fa tolona masina io ka na olombelo na angatsy na anjely na devoly de tsy misy hampatahotsy antsika ary tsy misy hampihemitsy antsika hamaranako azy de te hisariky saitsika zao mikasika amreto olo zay marihiky etoa fa vitsy anisa mikomikomy mivavabavaky mitititiky mba tsy hatanteraka an'le raha katsahitsika ary manao zay azo ny atao mba tsy handreseatsika amin'ny alalan'ny fankalaina fanaratiratia ary fampisaratsaraha engaminareo rozy hivola fa tsika juste mibabababa am Facebook etoa avao fa tsy hanao action engaminareo rozy hikoiky hoe tsika mivoy adimpoko fa tsy hampitambatry engaminareo tsika hasaranjozy hoe tsy mana expérience politique ka tsy avita raha indrindrandrindra la resaky fédéralisme toy ro resaha engaminareo rozy hitaky décentralisation engaminareo rozy hivolambola raha iaby rezao satria haintsika mazava soa fa ny firaisankinatsika amin'ny fialiatsika ny toy fédéralisme toy de mampatahotsy androzy ny fandrambesatsika andraikitsy ny fifohazantsika tsy hanengandrozy sasy hamitaky hanambanimbany hanararaotsy antsika fa indrindraindrindra handranaky antsika de raha tena mampivaliky ty lohandrozy ka aoka ho tambotsy manomboky etoa ny fotoan'ny fitiava fe aoka hatombokytsika manomboky izao ny fotoan'ny fanajaha zay koa ny amty video toy ambava homa ampo mieritseritsy ary kahalino tolia maeva tsy maintsy mitsanga ary tsy maintsy voalohany